ꯆꯦꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯖꯁꯦ ꯁꯥꯎꯟꯁꯦ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯣ ꯁꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯁꯥꯎꯟ ꯆꯦꯛ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯈꯠꯂꯨꯔꯥ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯀꯥꯟꯅ ꯀꯟꯕꯨꯗꯤ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯈꯤ ꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯈꯔ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟ ꯆꯪꯕꯗ ꯆꯪꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦꯅ ꯎꯏꯅꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯤꯗꯤꯒꯤꯅꯦꯕ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯁꯣꯔꯥꯠ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟ ꯇꯥꯒꯗꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯣ ꯍꯥꯡ ꯁꯤꯟꯖꯟꯕꯅꯤꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯂꯧꯔꯒ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯎꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤꯗ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯀꯣ ꯇꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯧꯔꯁꯤꯔ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤꯖꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯟꯅꯩ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯣ ꯁꯣꯝꯗ ꯍꯣꯗꯅꯕꯀꯣ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯧꯕꯅꯦꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯧꯕꯀꯣ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯅꯤꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯗꯩ ꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯆꯥꯎꯕ ꯖꯒꯥꯅꯤ ꯃꯥꯔꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯁꯨ ꯍꯪꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄꯥꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯗꯕ ꯂꯣꯏ ꯇꯆ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯍꯪꯉꯛꯀꯅꯤꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯕꯕꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯗꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯖꯒꯥꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯕ꯭ꯔꯤꯞ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯒꯦꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯔꯛꯀꯦꯗꯣ 1600ꯗ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯨꯂꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯔꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯕꯦꯇꯜꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩ ꯕꯦꯇꯜꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯕꯦꯇꯜ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯥꯔꯠ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣ ꯃꯥꯔꯥꯊꯟ ꯋꯥꯔꯁ 1887ꯗꯩꯅ 1817ꯗꯩꯅ 19 ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯅ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯀꯥꯏꯐꯥꯎ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 1857ꯐꯥꯎ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ 1857ꯗ ꯀꯩ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯥꯔꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤ ꯇꯥꯔꯝꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯇꯥꯔꯝꯁꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯨ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥ ꯈꯪꯅꯤ ꯍꯪꯉꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯕꯤ.ꯗꯤ ꯁꯕꯥꯀꯔꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯕꯤ.ꯗꯤ ꯁꯕꯥꯀꯔꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯆꯪꯉꯣ ꯔꯤꯚꯣꯜ ꯑꯣꯐ
First War of Indian Independence. Ado si Savarkar ko buni ko man tam je coin do gi ne ko Savarkar je kanano ham tam da khoi gi Hindu nationalism da yamna belief to wadugumba rightist kangu ne mo che RSS kai che moina ni ko hoduri che RSS taram mani Swam Savik Sang Australia Sang ado RSS ki kaino ni mo ju kaino RSS ka BJP ka je manai je na ko maya manai che kaino habit khangbra khoina RSS se BJP ne num loksal leba but actually yeng pom tan da di BJP ka RSS ka je khenai ba RSS ka je ado kai je khena ba male khoina manai num loksal leba khenai ba ko ado khoina manai loksal is je tai kem ta gi na te ba si chu cultural nationalism da based over organization ne plus BJP chu cultural nationalism da based over adugumba political party ne ko adugi ideology do khara mana badugi akoina RSS ki option bane ko ado khara dikhane ko do mai khena bo keno lai gani ko eko 1857 da sida kano gi company rules ani sida ko eno company rules e sida gi kanan paira ni Crown paira ni ko and of sida lo shan gani ko sida gi 1858 te gi di kaino na paira ni bo civil meeting ni je khoina revolt of 1857 se sigi samane dum synonym so no lo shi jan nei ado hai ba sigi kaino se factor ai ko mai park to be factor se kaino yam khoina khang ba ya da ilai lai khang ba ya tam da sigi revolt to matam se well organized oi de ba machi ho ba ne ba ngasai gi emotion na hai tare ko emotion da based to ga ho ba ni na pot se ke do ba unify oi da ba ni na mai park ko ngam ji ne ba yan tare ko ado sigi matung dai di India gi independence struggle se direction am da la ka do ni ko kam kan da la ka ni 1885 ta kai form to we Indian National Congress form to ko sidagi di ke do ka ni ha bam da India gi le sibok ta oi gi roi ko Indian National Congress tholok ba dai di kitang mayon ji purani but madama ki di ke do ka ni ha bam da khoi gi extremist dress kangu khaido ga within Congress manung si da ko napak ta na bi mong na dum lai ga ni yan dai ko INC form to re ko sida ina 1995 te na 1905 sai bok si ko si je ko na moderate matam na long nei ko Chumra mana thi are ra 17 sai wai 17 18 sai wai da dum ke thola ni ko ma chama ga ni thola ni ko si he mo mang se ko extremist na ko bune ko si matam si na sida event am ko thok pani India da kai thoi sida I think 95 to 6 da dum loi haina ni ko haina wo di 5 na su dum keno taw bane address taw bane 6 na su dum taw bane ko history ki keno si shock si dum khar se na do ayaba 1905 dum lo partition of Bengal ko dagi ne ba si maram mo ga is kangu sina kwai shauning gi ba matam si Bengal partition taw ba si moderate kangu gi mo ideology na te ba British sing moina pami po che ko si appeal taw ga oina phangna bai ta yamna khoi gi constitutional over means ta ko yamna violent oi da vida adu go mai means ne moin thi adu bo to yarak ta ba ka ta re
मोइना ngसाइगी मोइना पामी पोत तौबिनाबा सुम हाइजर हाइजर लागा लास्ट सिगी पार्टीशन ऑफ बेंगल से सि तौरपजे सिदैसु याम थिना साउनिंग पोनम को एक्सट्रीमिस्ट कांगुना को अदैन मोइना खुलाई पाइरगा तान हौददि यारो हेबि पोत थोली से को अदो सिबॉक सिदा इंडियन नेशनल कांग्रेस से साइबॉक त कनो दैजरगासु माइ माइओन से पुरा पुबु ngamdri इंडियन इंडिपेंडेंस की पुबु ngamdri अदुगा साइवाइदगी दि को 16 15 साइवाइद को 1915 16 साइवाइद साउथ अफ्रीका दगी महात्मा गांधी हलानी को अपार्थी रुबदुदई मा हलानी अदु हला मतुंग दगिने माना हे इंडियन नेशनल कांग्रेस से संगा पदैने को मागी माइओन से पुरा डायरेक्शन अमदा पुगी दोइसे को अर मा खदंगी नते अदुम मयाम यावरि जॉर्डन छु लोइ लेरि दोइसु ngसाइगी माना ख्वाइदि पॉपुलर होइसे ते केम नतबो मागी ख्वाइदि याम फजा वेपन नम पाइरि माना कै माले हा नन वायलेंस ने मागी नन वायलेंस से सी वेपन सिने मासे हेन ममिंग चलहनग्रेसिसु को वेपन ख्वाइदगी नन वायलेंस से अखोइन वेपन मोइ लौरि कैनो द मान तो पोदो याम इफेक्टिव ओइहिबेगी को अदो मा मसा से नन वायलेंस पामी मा मसा से क्वाइट इंडिया मूवमेंट की टू साइड वाइद को डू और डाई लाउ विदोइन को माजो साइ सी मतम सिदा नक्सलामने वर्ल्ड वार जु लोइसलकदो टाइमिंग जो ओइरकपा वर्ल्ड वार याम थीना कंखलको मतम ने लोइरमदाई को इंडिया दा सु योरबने नो से को सोन ब्रिटिश की colonial mafam gai si sokchalakpa matam ne gandai ko ado si matam si da ne ba moi sina ke dawa assembly sem na independent india gida mo constitution sem na ba yam kana movement kan chathar ko matam ne si moi ge loi pha doi ne pha matam do or die de ne moi khoi di sem da ya di desh ki government dei lai sina budi tagla ni ko plan ani kala august offer hai ba mane ado mission plan ko 1942 दा सियानी से अतै केम नतेबा इंडिया दा साइगी ब्रिटिश कांगू सिना कोऑपरेशन पियो हाइबनेबा वार सिदा को अदो इंडिया मसान यादमने अदु दनेबा क्विट इंडिया मूवमेंट थोलकदोइसे यारे को हाइपेट होरो येंगजे डायरेक्ट कैनो दे दुम लाए को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से तार ममांगदा कई माले Constituent Assembly is see like the Constitution same guy that see like the Yadev. See like a candidate. Sagi Constitution dropped out. Every country could have Kayamanako. She's a lay. Elected body in Kataniko Masa. Kai no have them that Sagi Constitution. She would drop down nobody of the shame of body in Kanye. She body she never harm a shame Navana. Akogi energy, freedom struggle, Yamina, Tanari, she shame Gregadi, once she shame the compulsory Kedogado, Indiagi constitution, compulsory dropped out Drovenev. Yandaika. The Harmasigi idea say, Kanan Hanapropono have them the MN Roy have been Washinako, Mache, Matamam the car, Masu, Indian movement, the arm doing Indian movement, INC the arm doing car, the moment struggle Gidam Tomaso, Maze, communist ideology, I'm followed about. India the communist movement is a home Kangu near Moish. I don't last the Sutta communist Tagara last communist Tadoki doing Evo. As I give India the feasible or a High Tareko, Moy ideology. New humanism kind of Putorokniko, my idea to the Quina political science kick and the thought Indian thought the Tam Negosisha, Moise. Mana Yanam idea to put open a Sigi and say, idea to get them to have them the Indiagisu independent or Constitution of shame na widam mukta Indiagi Constituent Assembly she formed the Wadamni hide in the car. The Sigi idea say timeline Nicosia, Shinihin and Wine happy drop to talk timeline on Judge Long Ying if you know called it and go. Han was Sigi can say she informally or in any call. Hide some minor put Okadamni kind of mana high Howe one ever. Formally or officially or in a Kanan Horocam the INC Naka, Mana Sai idea to put Horochromatum the INC in 1935. Indiagi oiba Indiagi constitution je same na bagi damakta Indiagi constitution je officially demand ta wo hore 1935 ta ko ye 38 ki si chung hapchan mani ko ahen ba kaino ne ko Nehru mathanda na so amu ke tare on the INC gi behalf ta ko Indiagi chu ke doba kanam ta na ayat pa pi da ba dugumba Indiagi oiba independent oijaba constitution aman laigadam ni same gadam ni semana mu Indian National Congress की behalf था मानो move to one को yang saya mutang dah ada hari bersegi yang apa saya lam tung dah 1940 dah August offer lah kan ni ko si
ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯈꯤꯕꯗꯀꯣ ꯑꯥꯒꯁ ꯑꯣꯐꯔꯗꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯤ ꯊꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯛꯇꯤ ꯁꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯩꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯁꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗ ꯀꯩꯗꯅꯣ ꯁꯣꯛꯆꯜꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔꯁꯤꯅꯅꯦꯕ ꯁꯣꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯈꯩꯁꯦ ꯃꯐꯝꯈꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔꯗ ꯌꯥꯎꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯤꯡꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯗꯨ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤꯀꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯩꯁꯨ ꯗꯤꯀꯣꯂꯣꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯈꯠꯅꯔꯛꯑꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯥꯒꯁ ꯑꯣꯐꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯄ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯁ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯄꯜꯂꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊ꯭ꯔꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯅꯦꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ 1940 ꯐꯥꯎꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯕꯨꯗꯤ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯝꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯜꯖꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯌꯣꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯁꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯃꯤꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ 1942ꯗꯀꯣ ꯁꯥꯔ ꯁ꯭ꯇꯣꯐꯣꯔꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯥ ꯊꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯇꯧꯔ ꯊꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯦꯕ ꯆꯠꯅꯒꯗꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯠꯅꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯕ ꯁꯤꯗꯁꯨꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯌꯣꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯐꯥꯖꯟ ꯈꯣꯠꯆꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯀꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯏꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯑꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯗꯨ ꯑꯣꯔ ꯗꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜꯁꯤꯗꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯂꯤꯛꯅ ꯀꯣ ꯁꯤ 1906ꯇ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯌꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ INCꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯍꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯒꯤꯅꯦꯕꯀꯣ INCꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯂꯤꯛꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯈꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯗꯅꯤꯀꯣ ꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯌꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯝꯒꯗꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯅꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦꯀꯣ ꯄꯦꯇꯤꯛ ꯂꯣꯔꯦꯟꯁꯅꯦ ꯁꯥꯔ ꯁ꯭ꯇꯣꯐꯣꯔꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯅꯦ ꯑꯦꯟ AV ꯑꯂꯦꯛꯖꯦꯟꯗꯔꯁ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯌꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯁꯦꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯌꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯄꯦꯟꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯌꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯊꯥꯔꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯀꯣ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦ ꯂꯝꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯑꯅ ꯄꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯁꯤ ꯈꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅꯕꯅꯤ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯥ ꯉꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯩꯕꯒꯤꯀꯣ ꯆꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ 561 ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯀꯣ ꯕꯤꯐꯣꯔ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯇ ꯁꯤꯒꯩ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ
constituent assembly sema matamda election am pangthokani moi member di laitaba yaroi jena ko partly election partly nominate ni ko tawdoi je ado akoina sida election elected haibamga appointment nominate tawba haibaji khena ni ko elected haraga di vote tor compulsory khandro vote to whether direct or indirect election tawba yai ko haidi election gi makhan du bo oining ba mo oiba yai but election di dum tawdro bane aduna elected am palli je ko province amasung khoi princely state ki mogi sit ni ko si ja sengbadi sit che kaman allocation tawge ham tamda population da yenga tawani ko si bo ji sum tawri ko khoi lok sabha election tawkanda khoi gi manipur gi sit kya le ani lei ko ani du kai da lepin ham tamda khoi population ni matung in ne le bi se outer haba ma inner haba left thui ne adugi laiba constituency machine do adugi jaga kai ko ina doiba ngasai gi number of seat to adu duga ani mak to oinar legani hadi constituency manga le di seat manga legani have yan tai ko adamai tawdana sigi area gi su kedawa magi ngasai gi population gi matung ina ko seat ama legi hada si chawang na mun sum example on pi ni ko fix na te ko mi la am le ga di seat ama allocation tawba na samaina roughly oina pi bine ko adugi matung ina sigi matung ina sagi province in the PDC 296 seat ni ko PDC ko aduga princely state na 93 total kya no lai doi je 389 seat ne lai doi je punna ko si je whole India gi ni ko ngasai na link na demand to gi photo adu loi yar ga ni ko si di separate to dri ba separation to wari shong yaw dri hayang hanbu handara kani ngasai Mountbatten plan ni matung ina Indian independent ek lakh adoi ni jena ko adui matung ina India che ke dor ka doina partition to gi doine adui partition gi matung ina ke dor kani ngasai gi sigi princely state ta chalamba ngasai Pakistan rom da laiba hai tare ko Pakistan na khaidok ki matam da Pakistan rom da lai gi doiba princely state kai do adui seat to handara kani ba compulsory ko yare ko seat ki representative se maru ina si om se gi tawi ko matam du da aduga community khunima ki magi keno se provisional legislative assembly in high court si je sai 19 dai wa the create tau ki bani si ki pose ko province sing ji gi legislative assembly hai den ko legislative assembly ate kem na ting sai law formation tong na form ni ko semi se ko magi representatives na kai me chona sai gi proportional representation with single transferable vote by means of single transferable vote so hai ko indirect election ne tau do je si bo se election di tau do ni province ki di election tau province tagi kar kadaba khoi gi constituent assembly gi members sing je elected tau do ne ko indirect election ni tau do je sida budi pande ko aro princely gi na maruina nominate tau do ni ko aro election makhal ani khak lai ko ani India da ni ko chanai je atopa de di manga tau chanar mo se ko India da ni chanai kam chanai si sima lai re amra kam chanai election makhal ani lai India sigi proportional representation by the means of single transferable vote haiba maga amana FTPT ko fast past the post system sina karma kangkanda season nagani ham dom state ki assembly election amasung lok sabha election da yamana season nagani ko atopa da season na roi aduga rajya sabha gi vote kumba tawba ko president gi vote na sigi vote sigi type of election je season nagani ko huju gi ni ko hai huju ji chanai poni ko ado FTPD da majority of concept yaw de ko koina hai ne ko majority win the vote kai na ko majority of concept yaw de FTPD da hai ji kaino khwai de gi machine yamna phang bai bane ba aduna ama kha gel su vote ka doi ne ba adu majority oi roi aina oi roi haibam tam da sai gi sidai khidang na thare hai ge ko constituency na mi lishingam lai re khala ji candidate ahum le pe khala ji ko amana samri phanga ji ani na sagum phang khala ji arman phangi si ji 50% ju yaw de na ko adu ma majority oi ha bi ya de majority oi concept yaw de si maximum number of vote phang mi ju na vote win oi gani ha ne khoi lan cha san bai ta re asagi majority win the vote hai be poram chale moi ani se punjala kan ga ma mathan da yen ka ma ji 50% yaw de ko yaw ra ne yaw de ko my vote share ji 50% yaw de ado sina kai gomba 50% hen gra ga di hai po yai ko ado bo ayam case dum yawgan deba maram ni kai no candidate se mayam thukjalak pani na
ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯋꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯔꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯕꯥꯏ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯅꯦ ꯄꯤꯗꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ 5 ꯂꯦꯞꯄꯦ ꯈꯜꯂꯣꯅꯦꯀꯣ ꯑꯦ ꯕꯤ ꯁꯤ ꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯏꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯐꯪꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯠꯁꯤꯅꯦ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯐꯪꯕ ꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯟꯗꯣꯔꯛꯑꯅꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯇꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯣꯇꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯇꯥꯗꯣ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯇꯥꯗꯣ ꯌꯧꯗꯣꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯚꯦꯂꯨ ꯂꯩꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ 1% 1 ꯚꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯚꯦꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 60 ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ 60ꯁꯤꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯄꯤꯗꯅ ꯑꯦꯝ ꯄꯤ 2 ꯈꯛꯇꯪꯅꯤꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯦ 3 ꯑꯦꯝ ꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ 3 ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯑꯃꯒ ꯁꯚꯥꯒꯤ 2 ꯑꯃꯒꯀꯣ ꯑꯦꯝ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ 3ꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯌꯦꯟꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯚꯦꯂꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯦꯞꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯏꯅꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯗꯣ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤꯠ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯗꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯔꯤꯁꯤꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯧꯕ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯀꯩ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ 1946ꯇ ꯁꯦꯝꯃꯦꯀꯣ 46ꯁꯤ 6 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯑꯥꯒꯁ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯀꯣ ꯑꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯅꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ 1946ꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯦ 9 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 1946 ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯀꯥꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗ 1946ꯀꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯗꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ 2 ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯂꯣꯟꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅ ꯄꯟꯕꯁꯦꯀꯣ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯁꯨ ꯃꯤꯟ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅ ꯑꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯄꯟꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 2 ꯁꯦꯝꯅꯤꯡꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯖꯍꯧꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 3 ꯖꯨꯟ 1947ꯗ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯨ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯅꯔꯔꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ 3 ꯖꯨꯟ 1947ꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯅꯔꯛꯑꯅꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛ 1947ꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯣꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯌꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯨꯗꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯩꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ
independence act se lakani sigi matungina India se partition tawbodo accept tawgramne sida tawdoine sigi matungina ko ado hayeng India se ko matam de act se si phana lawrakani ko sigi Indian Independence Act 1947 je ko Mountbatten gi matungina ngasagi sida lai hiba sigi plan sigi matungina constituent assembly form tawgi matam de lai hiba position khar change tawrakani ko adu position change tawbodu dani ngasagi Muslim League tongana moi country ma form tawgi ayaba lai hi doise ko yare ko dui makhata ko da hanba sigi oldest member ni Sachin Dananda hai je ko Sachin Dananda Singha maje temporary oina president oina do aseng badi Rajendra Prasad ni ko Dr. Rajendra Prasad dum hai doini ko aduga magi keno ani lei gani hayeng hai je dum question je dum keno torok yai ko hai di president ama leraga vice president ani legini hai pose ko si je dum hang ko yai adu 13 December 1946 ta objective resolution hai na Nehru na ma move chawgi yan dai ko sigi objective resolution ji dagi ni ngasai gi khoi gi kaino ora ka doise preamble hai jena ko preamble se te kemna te sida yaw doise kai yawe preamble kai hai ni India gi constitution ge we the people of India na ma ira ko adu da socialist sovereign socialist secular gantai ko adu te kemta na te ko India gi magi natural polity ne tai do adu da yaw do maji kamaina tawda gi karma leba mo hai bu ne ba sovereign hai ba se leba ma maning ma khatam na pan ga ta di sovereignty se lai tab sunya de sovereignty hai ga supreme power hai ba ne gantai ko ngasi Manipur na adu da wada taw hai je khoi sovereignty se kai tin gi no India da pithok ki ne India pi him ne khoi sovereignty se ko mai dok na British na India gi sovereignty se asagi British na pairam bane yan dai ko adu gi sovereign to yaw dragadi lebam ta marong dong lepang moi adu gi supreme power do ko sovereign hai bam ne socialist ko my pattern of development dun ta ko do se ko secular hai word am yaw go do da secular se kai no religion me am pula laiba exist ho asem secular se western concept ne ba kyan dai ko India na adopt to ne ba si je ado India da sanai ba secularism siga western gi secularism siga kitang khenai ko hai de western de gi adopt to jara ga so western gi di kaino ham dam da ngasai gi state ki affairs siga religion gi affairs ani je separate to hai ne actual meaning di ko secular gi actual meaning se adu ne ba pi mayam di state gi official lai da ba ga hai mi ko hai nei ko adu su dum hai nei du actual meaning se kaino ham dam da state ki thabak thorom duga ngasai gi religion gi thabak thorom do ani do ke do ba pra separate tong na ba hai bane punjan na da ba hai bane si sina maram si kai de lak nam tam koi Italy da ko roi ni Italy le bak se manga thong na kai gi ngasai gi religion gi kaino myam sina khoi gi kai moi gi Christian gi so kai ba kai lai dai na moi myam ni state ki affairs ji moi num auction ba khut thingjan ba ko adudagi ke dawa ngasai laibak se manga thongla kai hi adu report tu dagi ne secularism gi kaino ga lai se ko ado India da sanai ba secularism ji di yam thina khenai kai nam tam da India gi di ke dawa yam tam state na regulator sat pane regulator ba ba means state na ke dawi khoi official oi ba kaino di laite ko religion di laite ko adu bo religion affairs di state na khut thingela cha le ba ado ngasai official over religion have concept kitang khenara ko ni ko ado na ni aina hana affairs an pan hori ji ko jangi state ki affairs to ba ani do khaidok na ba hai bane ba ado India gi di state noina khuting jale kai de yaw yam dum da fundamental rights the freedom of religion an yaw ama yaw ji na ko do te kem na te ba saning ba laing lai shon sat pa ya bane ba adu gi machung ni na ko India says saning ba lining la shon sat pa ya ham na adu do kai doi no agum na hek nang adu pot sat pa ya ro nang Hindu chakadam ni adagi Christian sat pa ya ro have project thingu tam da ma gi fundamental rights to violate to ko adu violate to kan da kana sang ka ni dum kan da de state sang ani ba sai violate to mi du gi justice pin na state ne sang ka doi se article 32 gi na hai ba pot to khoi supreme court da wakat ka doi ne right to constitutional remedies and 32 da yaw ri de ko fundamental rights ki yam maroi ba po ne ba ma yaw jagadi sai gi fundamental rights to violate to ga su kamaina khoina wakat lu ni gi
32 ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 32 ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯁꯦ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯋꯥꯀꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇꯅ 206ꯇ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤꯅꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯏꯁꯤꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤ ꯀꯟꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯅꯦꯕ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯅꯦꯁꯟꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯒꯠꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯕꯜꯗ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯁꯇꯨꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯍꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯂꯩꯍꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯍꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯀꯣ 13 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 1946ꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯍꯔꯨꯅ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯥꯊꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯕꯜ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯕꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯦ ꯇꯧꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏഡ് ꯚꯔꯖꯟꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯕꯜ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ 24 ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯌꯨꯅꯥꯅꯤꯃꯁꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯦꯁꯟ 22ꯗ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯜꯂꯦ 22ꯗ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯅ 24 ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 1950ꯗ ꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯁꯦꯀꯣ ꯌꯥꯍꯧꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯋꯥꯏꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯨꯀꯣ ꯇꯥꯟꯅꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯄꯥ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯦꯇꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯀꯤꯞ ꯇꯧꯕꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯀꯣ ꯗ꯭ꯔꯥꯐꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏ 29 ꯑꯥꯒꯁט 1947ꯗꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯊꯥꯖꯕꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨꯅꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ 7 ꯃꯦꯝꯕꯔꯁ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ B.R. ꯕꯦꯀꯔ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣꯅꯀꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯉꯥꯎꯒꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯕꯦꯀꯔ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯤ ꯂꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ N. ꯒꯣꯄꯥꯂꯥꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯑꯌꯥꯡꯒꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯂꯥꯗꯤꯟ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯑꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ K.M. ꯃꯨꯟꯁꯤ ꯁꯌꯤꯗ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯁꯗꯨꯜꯂꯥ N. ꯃꯥꯙꯕ ꯔꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ L. ꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯥꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯕꯤꯕꯀꯣ T.T. ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯆꯥꯔꯤꯌꯥ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ D.P. ꯈꯩꯇꯟꯁꯦ 1940 ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯐꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯃ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯪꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯥ ꯀꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯁꯤ ꯄꯥꯛ ꯍꯪꯅꯗꯦꯕ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯦꯀꯣ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯗꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯪꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯦꯛ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯟꯁꯇꯦꯟꯁꯇ ꯍꯦꯛ ꯍꯪꯅꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯇꯧꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ 1948ꯇ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯔꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯒꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯟꯇꯤꯜ ꯁꯤꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯁꯟꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗ 26 ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 1949 ꯁꯤ ꯑꯦꯗꯣꯞꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯀꯣ
adoption tꯧba haiba enforcement tꯧba haiba amaga ko enforcement tꯧbsin karam kan tawi enforcement tꯧba haisu hainai aduga commencement haina su hainai ko commencement ado ko sida kan tawre constitution je adopt tawre ado constitution adopt tawam tamda originally laise preamble am yawre article 395 am yawre 22 par am 8 schedule am ni ko ado hoji ki hoina schedule kya le 12 lai ko 12 schedule am ne party kya le khang 25 lai ni ko update ta ko haidi si sina original ne ko ado part kai kai si yam kana hangdam schedule gum si hang khani schedule je maru ba kenom yam yawre sida man tawgada magi schedule gi matung ina ko kai kai deals tawri gi habdo schedule trying to di compulsory phada bu sunga yaro ko kai kai yaw ko series ta yam dum lai bane jar long pa da ko khara toina hangan ba bo 10 schedule ama hangani 8 schedule language scheme da ko 5th schedule 6th schedule si sina kai gi matang na no schedule track ki matang oi bani na ko 5 ka 6 ka je dum compulsory dum hangna bane ba sai gi deals taw lai ba jaga ni na ko ai schedule sima compulsory dum hangani sai language ki mata sigi manung da chan magai sini language hai ka du khoi manipur gi su adu dani recognize taw je ko ai schedule da chan ma hai jana ai schedule ki problem am chu thoki ko sai gi linguistic da base taw ga india gi state reorganization taw wi mata ngam thoki ko ya hana language da base taw ga form taw gi andhra pradesh ne ko telugu speaking kangu ne mai batam adugi horok padane keno ka sem grise 1956 state reorganization a kai pass taw rise ko 53 commission ga semaga haiba pose sagi linguistic da base tawraga semba yabra yadabra haiba se sagi commission duna inquiry tawri ne adugi pose 1956 ta report lang khala matung da 56 ta sagi act to pass taw bone ko adui amu state myam se loina reorganize tawri ne yare ko amaruina sigi sima khangjen mayai sahi ani ga tha tara ma thoi ga numit time pani maruina ko yam kuppa jaga ni ko si je yam thi kuppa ni ko indian polity je kupti kuppa ne ba do fake oi ba khang da ba ya da ba sing tu ni maru oi ba sing wi lakwat li je ko ai ko si je dum kano da sar moi adum namma kan pijara jani ko no yeng ge ha ga su yengje koi question khara sum kano ta woina ko who is the architect of Indian constitution kana ta ni si je Ambedkar ta ni ko drafting committee ki chairman je Ambedkar dum oi ni ko si jo schedule kya le si question je ngawra sengong ko hayeng sida samai hangaga di 12 schedule dum hai dam ni ko sai originally palaga di 8 schedule oi gadam ne ko original palam dam ni na koina india gi schedule kya legen hai ko se ko ki je dum kanoi loksale 12 schedule anu ga ni yan dai ko si wa ni si number de hensen ga 26 January 1950 da wara ni ko sigi enforcement taw wajina ko sana ba hono mi ni ko sini mi sini ko republic day na thong nei je ko india gi passport ta ko passport republic an thai jana ko republic ki min ji ke republic an thai jana republic ki min ji is Indian constitution regulars or flexible animal loi oi both flexible and rigid animal oi india constitution je ko asida question hang republican thai je te kam nate india gi head of the state se kana oi ni khoi ge president oi ni ko ro si gi po se kana na khan doi ba myam gi mihu na khan bo oi ba gi damakta republican na pan bane ko every country khujing makta republic haiba term je hek hapama ba magi head of the state to myam gi mihu na myam na khan ba mi oi ge da ba ko head of the government di kana noi prime minister oi ko head of the state di governor ni ko
Chief Minister head of the government ko ngasai state ki ko yare ko who proposed a preamble before the drafting committee constitution kana wini ja Nehru ji ni ko se preamble on thorok pani ko objective resolution du ni ko khang haji samaya hang mo sia ba to on thoga ko cabinet mission planning tung ni ko ai si ani ju loina ba si ju mari leina ba pon ne leina ba budi sai gi constituent assembly sem na ba la khim ni ko no maroi na si gi plan ji mutung ni ko se mi adopted CD 1944 ni ko si 49 sorry ai 46 se 49 uri han ba si MN Roy over ni ko si han ma constituent assembly ki idea pi gi je ko first meeting je sigi 13 December je sire working to bo howi kai na dum like khara ji dum yaw bani ko sire work to bo howi kai na 9 December ta ni ko ya President of Congress Rajendra Prasad ta ni ko Karma Sacindanandra Kaibas Singha haiba ko aju su dum khanggen ma kanai ko heng temporary oina electoral ba do na hanga di ko on thong onjin dum hanga ka doini na ara ai idea am da share to ge ko samaina keno pi ba sing je koi gi option ato ba pi ba sing je ko si gi irakum tam da mana kai oi si gi matang ji kai chana ge haib je ko abekar kai chana ge lagi Mahatma Gandhi ne sigi constituent assembly matang da kai tarong ge haib do habe option du thibiramo heng khoina question khot pum tam da ko ado idi amo question ama pa kana option do mari yamani mari mak to yeng ga di kai gum khara di khang wi din ko samaina to ba kana ga rang khale khoi ayam khoina adum net ke da ga dum main to we ko adum kana ye ko atopa sidadi option do dadi sidabudi oi da ko hai ba pali ba mi do ma kai ga mari leina ge hai ba yeng mum da khoi mai matang idea khara di dum lai hong ni adi bot to ma side lu shall I think si gi ado kai gan ta do ya discuss ta na je enacted among the higher enacted adopted enforced 46 49 ki se 49 ga 50 ga enacted everywhere in the higher adoption hai bana ko chana ba hobagi ko si follow sin law bu dune ba aduga enacted haka hari ba pra work win to ba ko enforcement hai thabak oina ta seng chana ba hobu dune ba yan tawro enforcement ga hari se sida enforce to duini da ko hobu numi to India constitution Indian gi constitution je gi 26 November December loire ko sida ko chana re na hai ne adu matung da thabak oina ma se work oina working to ba hobu se sigi numi se honi ba adu duna when enforcement hai ba mga enacted hai ba mga season nam ne ko word maro ina ko aro sidana adoption ka tang ne ba loi ba ne se loi ga chana ri hai ba du ne ba ko aduna sahi khujing gi ko 26 November constitution day na pang thok pani ko india ge ya ko tai gyan ta da ke ya ge dum share to ri voice sub pe hai do voice se aina din na lam si kai no aina ju han pai dam ni na ko ni na ra khang de Mình dum gan tàu to bây giờ sum ai dum khang ai ko
ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯤꯟꯖꯔꯛꯑꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯉꯣꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯧꯕꯀꯣ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ 38ꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯕꯤꯍꯥꯐꯇꯀꯣ ꯅꯦꯍꯔꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯔꯦ 1940ꯗ ꯌꯥꯅꯔꯦ ꯑꯥꯒꯁ ꯑꯣꯐꯔꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯒꯁ ꯑꯣꯐꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯒꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯉꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯥꯒꯁ ꯑꯣꯐꯔꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯌꯦꯟ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯕꯤꯗ꯭ꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯃꯤꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯂꯤꯛꯅꯀꯣ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔ ꯁꯤꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯋꯦꯜ ꯗꯥꯏꯚꯔꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯥꯠ ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯃꯤ ꯃꯈꯜ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤꯀꯣ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯌꯦꯟ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯅꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯌꯥꯎꯈꯤꯒꯦꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯁꯦ ꯀꯩ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯒꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦꯀꯣ 551 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯐ꯭ꯂꯛꯆꯨꯌꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯝ 62 ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯂꯨꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗꯀꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯂꯨꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯐꯤꯡ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯖꯁ ꯕ꯭ꯔꯤꯐ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤꯀꯣ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯁꯨꯛꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯥꯏꯝ ꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯗꯪ ꯖꯔ ꯂꯥꯎ ꯌꯦꯡꯊꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯕꯣꯠ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯕꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯕꯜ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯕꯜꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯡꯗꯣ ꯏꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯅꯥ ꯈꯪꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯥꯟꯗꯣꯏꯅꯣꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯔꯒ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯇ ꯁꯦꯝꯃꯣꯅ ꯍꯪꯉꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕ SSCꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯪꯉꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯄꯣꯟꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯒꯥꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯕꯜꯗꯨꯐꯥꯎ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯦꯛꯇꯨꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯕꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯏꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯏꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯏꯔ ꯇꯥ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯂꯣꯖꯣꯐꯤ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯞꯁ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯕꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯦꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯕꯜꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯣꯏꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅꯦꯀꯣ 8 ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯞ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯗ SSCꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯟꯖꯜꯂꯒ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯪꯉꯛꯑꯣꯏꯕꯀꯣ
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯦ 448 ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯗ ꯑꯗꯣ आर्टिकल असीदी दुम फ्लक्चुएशन लेगिन मरम कईनोदा अमेंडमेंट तब मतुंगी दुम हापचलक्प लौथोक्प मयाम यावबनिनको हाइदि अमेंडमेंट की रूम अम थममबनिना आर्टिकल असीदी सिदी स्टैटिक ओइल लैरोय कैसु सि दुम चेंज तौर लैद्रोबनेबा अमेंडमेंट अम लैगिबको अदुम कईगुम चेंज खरा लाक्ट्रो हापचलक्पनि खंगे लौथोक्किबनि खंगे सेमदोक्पनि खंगेको अदुगा पार्ट सिजको पार्ट सिजो खोई पार्ट सिजो खंगबम दगा 1 2 3 दा कई डील्स तौरिगे हाबजेको सी पार्ट सिंग से खंगबम दगा ताई अदो याम खंगद्रगसु पार्ट 1 सिदी खोइना अदुम खंगबम मथौ ताई पार्ट 1 सिदा कई यावम दौ माले पार्ट 1 से कई डील्स रम दौ माले पार्ट 1 दा यागी से शेड्यूल पार्ट आर्टिकल 1 अहुमक पुलप मानबनेबा यूनियन ऑफ इंडिया हायो पोसे सिसिगा डील्स तौबने अदुना अहुमक से चप मानबनेबा शेड्यूल दसु यूनियन ऑफ इंडिया तंगनी शेड्यूल 1 दको अदगी आर्टिकल 1 दसु यूनियन ऑफ इंडिया हाना पलंगनी को अदगी सिदासु पनबने पार्ट 1 दसु पनबने को अदुना इंडिया की कइनो स्टेट से को यूनियन ऑफ इंडिया पॉलिसी जु मरम लेको कोई पंपन पंजन बनतेबा यूनियन गाइजे हेक्ट टर्म से सीजन बनतेबा मरम जी कइनो इंडियन स्टेट से लेबा मागी इंडियन स्टेट सिंग जे सागी पुंजन की पोनेबा पुंजल सेम की बने ngasi लेबा इंडिया से को अन मागी फेडरल स्ट्रक्चर से सिसिदी खोगी होल्डिंग टुगेदर ना हाइने हाइदि मैम पुनः गांगमिना से मा वांस मंगन संगी पोजी थोकबा यादो वांस संग्रगदि थोकबा यादेबा मागी फेडरल स्ट्रक्चर से को अदो मनुंगदि थुगाइबा याइको सागी पोसे केदोबा पुरा मागे सेटिंग जे सबो सेटिंग जी थुगाइदबिदा मनुंगदि थुगाइबा याइबा यानदाइको अदुना ने स्टेट के जे थुगाइर सेमि म्याम से तेलंगाना का सेमि से को थुगाइर मनुंगदको अदुना ने सोंदा खोगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का तालि म्याम से को थुगाइर सेमबा याबैनेबा अदुगा चंगियो पोदी थोकबा यादेबा मागी फेडरल स्ट्रक्चर सिन यूएस का येंगनाम होल्डिंग टुगेदर मैम चंगो कमिंग टुगेदर है सॉरी कमिंग टुगेदर मैम चंगो गांगमिना से को मागी चंगी सु थोकी के सु याइबा मागी नम को फेडरल स्ट्रक्चर से इंडिया जो फेडरलिज्म चप लेबामनि जनको अदने दी इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर से कोई रिजिड ओइ के हाइ जे को वासी फेडरलिज्म का फेडरलिज्म है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पावर से लोई डिस्ट्रीब्यूट तौनी स्टेट से कायदसु तौवे स्टेट की तोंगान स्टेट की लिस्ट ने लेट्रो लिस्ट सिस्टम ने लेको अहुम कई कई ले अमदे यूनियन लिस्ट को अदुगी लिस्ट काउरे युज हाइ यामुन oh अदुगी लिस्ट की मतुंगिना पावर से डिस्ट्रीब्यूट तौदोइनेबा अदु डिस्ट्रीब्यूट तौरगसु केदोगनी हाम तमदा सागी सेंटर ना लोइनबा येंगा लैगनीबा साइ पावर स्टेट से पावर पिथोखरेदनको पिथोखरगसु मोय लॉ सेमगो मतमदा केदोबा साइ पार्लियामेंट दा एक्सेप्ट तौदबा का याम लैनेदनको मनी लॉ को ओरदी प्रेसिडेंट ना एशन बिगदमनी गाय लैदना अदुना मागी फेडरल स्ट्रक्चर से बोथ रिजिडिटी अमसुंग फ्लेक्सिबिलिटी लोइ ओइबको स्टेट कइनोना सेंटर ना दुम कंट्रोल तौर लैबा तारेको साइ पावर से लोइनबा डिस्ट्रीब्यूट तौखरसु कोई इमुंग अमदा दुम मचा गैसिदा मोइन तौनिबो कुची तौहल कोई माना चारो हेंजेल लैबो अदुगुम जाने जागी कइनो फेडरल स्ट्रक्चर से को यानी को सिगी डिसाइड दुम लोइसलजे क्वेश्चन सिंग जी सुम प्रैक्टिस होइना हापनी को लाइक कम कान हंगिबनो दुदी थीबदुदी किदां गन ओयरनी प्रैक्टिस क्वेश्चन होइना हापनी को हंगदी हंग्रव ngaktaneबको अदुम सिगी कनो म्याम से मरु होइना सिगी पोसिदी जीडी लेवल दा सेमनेबको तसेंगना हारगदि जीडी लेवल दा सेमनेबको कोइ सीजीएल गदि कितां सीजीएल गा येंगरो कानदि दुम कितां दी नेमनेब ओजे अदो खंगदबदि यारो बेसिक ओइबको अदो सीजीएल गिदना कितां मुनि मनुम हंजलप याय दो सी जीडी गिदा बेसिक जीडी की बेसिक तुजे कोजु खंगदबदि याते जना बेसिक थिंग दुम खंगा लोय दो अहेन बुदि दुम सा खरा दुम पाबको इशारा जीवन सहीदा कमाई लुसन दुई जानो
ꯂꯥꯛꯇꯤ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯣꯏ